Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, ke nna ke a Dimilo Mwalusi mme ke na le Augustine Letlalo. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa babueledi ba gangakanang Ditaba ba re ba ikaelela go gwetla katlholo ya kgotlatshekelo kgolo ya Free State. Lefapha la Boitekanelo le ikwetse go ba ba nang le matshwao a mogotlhane go etela ditheo tse di gaufi tsa boitekanelo. Setlhopha sa bosetšhaba sa netball se ikaeletse go fenya sejana sa lefatshe sa monongwaga. Tla re diale dikgang tse re sa tswang go di amogela tsa retona ya maloba Tina Joe Peterson o tlhokafetse. Joe Peterson o ntse a dira jaaka leloko la palamente le monnasetulo wa komiti ya palamente e malebana le merero ya sepodisi. Babueledi ba gangakanang Ditaba ba re ba ikaelela go gwetla katlholo ya kgotlatshekelo kgolo ya Free State ya go gapela thoko kopo ya gagwe ya gore go tshwarwa ga gagwe kwa Tanzania go kaiwe go se mo molaong. Moatlhodi Philip Lobso kwa kgotlatshekelo kgolo kwa Bloemfontein o atlhotse gore bothati ba Afrika Borwa ba buseditse gae Magudumane ba sa lemoga gore ba mmusetsa go tla go sekisiwa. Sepodisi se totobaditse leso la yo mongwe wa babatlisisi mo kgetseng ya ga Thabo Bester. Motlhankela yo wa sepodisi o diretse SAPS dingwaga di le 31. Gape ne le mookamedi wa lekala la sepodisi le le kgatlhanong le bosenyi kwa Free State. Mokomišenara wa bosetšhaba Fani Masemola o tlhalositse motlhankela yo jaaka motho yo a neng a le boikanyego ebile a direla setšhaba ka The SAPS sadly confirms the death of one of its investigators into the Thabo Bester escape case. Circumstances surrounding the death of the senior officer, who is also the head of organized crime in the Free State, remains a subject of a police investigation. We can confirm that in-house employee health and wellness experts have been dispatched to provide psychosocial services to the family and colleagues of the deceased member. The National Commissioner of the South African Police Service, General Fani Masemola, has sent his condolences to the family of the deceased. Kgotlatshekelo kgolo kwa Polokwane kwa Limpopo e utlwile bosupi jwa se se diragetseng bosigo jo meyara wa mmasepala wa Collins Chabane Moses Maluleke a neng a bolawa ka jone ngwaga o fetileng. Morwae Maluleke e Bontokoto Maluleke le ene go baditswe ka go thuntsiwa bosigo jo. O ne a rebola bosupi jaaka paki ya bobedi ya puso mo tshekong ya balatofadiwa ba le batlhano ba polao ya ga rraagwe. Tsheko ya balatofatswa ba le batlhano mo polaong ya ga Moses Maluleke e simolotse gompieno. Morwae Maluleke e leng Tokoto yo thuntitsweng le go gobala mo bosigong jwa tiragalo o nantsha bosupi. O supile gore banna ba le bararo ba ba neng ba tlhometse ba ne ba mo tlhasela mmogo le rraagwe Phukwi a le malatsi a le 21 ngogola. Ntokoto o ne gape a supa a le mongwe wa balatofatswa Shumani Nemadozi jaaka mongwe wa bao ba mo thuntitseng. Le fa go le jalo o boleletse kgotlatshekelo gore ga a bona gore ke mang yo thuntitseng rraagwe. Ntokoto o boleletse kgotlatshekelo gore thebolo ya motlakase e ne e kgaotswe kwa legaeng la bone bosigong joo. Geta kana yi tirha hi remote siku leri a yi nga le ku tirheni hi remote mhaka ku ri a ku ri na gezi mara gezi leriya a ri nga le ku tirheni hi mhaka swilo swi nga endliwa mara a ku ri na gezi mutini mara gezi a ri nga ri kona. I was able to see that the electricity is there, but in the house and everywhere the electricity was not working, was not functioning, was not there. Ntokoto o boleletse gape kgotlatshekelo gore ene le rraagwe ba ne ba rebolela borasethunya tšhelete makgetlo a le mantsi fela ga ba e tsaya. A va ku va lava mali leyi a yi rilaka papa mara loko hi va nyika a va nga teki. They said they wanted the money which was in the witness Chikwama. Yeah, the witness is pointing on the left side, on the next to the heart.
they wanted the money which was in the pocket of my father. But when we gave them the money, they didn't take the money. Pegelo ya forensiki e badilweng kwa kgotlatshekelo supa fa ntokoto a thuntitswe gangwe fela fa rraagwe a thuntitswe makgetlo a le mabedi mo sehubeng le mo tlhogong. Ntokoto na supa gape fa mogala wa gagwe wa letheka e le one fela o utswitsweng mo bosigong joo. Moatlhodi Philip Lopsa kwa kgotlatshekelo kgolo kwa Bloemfontein wa tlhotse gore bothati ba Afrika Borwa ba buseditse gae makudumana ba sa lemoge gore ba mmusetsa go tla go sekisiwa. Moatlhodi Philip Lopsa o laetse gore morago ga go tshwarwa makudumana o dumetse ka boene go boela kwa Afrika Borwa gonne a batla go nna le bana ba gagwe. Lekgotla le boetse le bone fa seabe sa lefapha la merero ya selegae mmogo le sepodisa sa Afrika Borwa mo tsamaisong e sa lolamang ya go kubiwa ga makudumana kwa Tanzania e nnile ka go rata. Moatlhodi o gapetse kwa thoko tshupo ya ga makudumana gore o sinkile moeledi fa na le kwa Tanzania go ganetsa go tshwarwa ga gagwe. The applicant was well aware at the time of her handing over of the charges that could be leveled against her upon her arrival in South Africa. She nevertheless consented to her removal from Tanzania to South Africa because she wanted to be with her children. At the very least, she had willingly acquiesced to her transportation back to South Africa. Go sa le jalo, lelapa lwa ga Katlego Bereng yo setopo sa gagwe se dirisitsweng go thusa Bester go tshaba kwa kgolegelong lwa re lona le tsholofelo ya gore lo tla bona toka. The way SABC and NPA had been handling the matter, it's beginning to show that justice is prevailing, and going forward we think we will get justice at the end of the day. Baemedi ba ga makudumana ba re ba ikemiseditse go dira boikuelo kwa kgotlatshekelo e kgolwane mme ba na le tumelo ya gore le kgotlatshekelo le lengwe le tla fitlhelela tshwetso e farologaneng le ga Lopsa. We needed to reflect on the judgment that was delivered and handed down today and take instructions from the client in terms of what should then follow pursuant to this judgment. What is going to follow, if you can let us into that? Look, after zooming into the reasons given by the judge in his judgment, we took instructions and we are of the view that the next process is to appeal the judgment. Thabo Bester, Magudumana mmogo le balatofadiwa ba bangwe ba tla boela kwa kgotlatshekelo ya magistrata ya Bloemfontein fa Seetebosigo a roga malatsi a le 20. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein. Barutwana ba Setswana ba le babedi kwa Limpopo ba tlhokafetse mme ba bangwe ba le mmalwa ba gobetse fa bese e neng e ba isa kwa sekolong e menoga kwa motseng wa Makgopeng kwa kgaolong ya Gamamabolo gaufi le Polokwane. Mokgweetsi wa bese le barutwana ba bangwe ba ba gobetseng ba ne ba isiwa kwa bookelong. A ke matlega ao a šaletšego go pese yeo e bego e nameditše bana ba sekolo. Pese ye e tswile tseleng le go thula moago o lego marope ka thoko ga tsela fao barutwana ba babedi ba magaribjana e lego wa sekolo sa Tlasana le seo se phagamego ba lobilego maphelo a bona. E be e tšwa motseng wa Spitzkop ga Mamabolo go leba sekolong sa Tlasana sa Sehlomola le seo se phagamego sa MR Mamabolo. Kgoro ya thuto ka Limpopo e re pese ye e be e tletše ka barutwana ge kotsi ye e tla hlaga. MEC Mabungule Role Ramakhanya o bontšhitše gore kotsi e itlhaeleng le gone ke kotsi e yo morobileng pelo mara o bontšha gore tla theka malapa go fitlela at the end. Kgoro ya dinamelwa le polokego ya badudi ka Limpopo e re nyakiša seo se hlotšego kotsi ye. After we have went to the hospital, we'll confirm the numbers of how many learners have been taken there, how many have been discharged, then we'll be giving you updates at every time. O ya go be go foka wa Manyami ge batswadi ba swere thapelo lefelong la tiragalo go rapelela ba malapa a bobahu le bao ba go betšego. Batswadi ba re pese ye e be e se tseleng gape le e be le leeto la mathomothomo la mootledi yo. Ba re ba bone gape mootledi yo mo mafelelong a beke a lokiša pese ye morago ga gore e retegelwe ke leeto dibekebeke. Dipassenger ya di roadworth nrwa mathomo so ba department re bolelana wa ba a ba rekwe
a ke tse gore bommotha ba ta bulega tsebe na go a bona ntlo e diega mo bommotha e e diegileng. Kgoro ya thuto ka Limpopo e re ile go romela badirela leago gape le ditsebi tša menagano go malapa a bo ba tšwa sehlabelo gape le go dikolo tša barutwana bao ba amegilego go ba thuša ka thoba matswalo. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Makgopheng ga Mamabolo. Lefapha la Bosetšhaba la Boitekanelo le ikwetse go balwetse ba ba nang le matshwao a mogotlhano go etela ditheo tse di gaufi tsa boitekanelo go tila go gatelelwa ke bolwetse. Setheo sa Bosetšhaba sa malwetse a tshelwanang se tlhagisitse matshwenyego ka ga palo e oketsegang ya mogare wa mohuba kwa diporofenseng di le 6 tsa naga. Mofikela kana flu ke bolwetse jo bo seng monate jwa go tshwaetsega mo mafatlheng. Bo tshelanwa ka go hema fa batho ba mina, ba gotlhola kana fa ba bua le go tshwara mafelo a tshwaetsegileng. Setheo sa malwetse a tshelanwang NICD ya re tshekatsheko e bontshitse go oketsega ga palo ya ditshwaetsego tsa mogare o bakang bolwetse bo. It is the winter season and we do normally see influenza every year at this time. But I think what is concerning is that the transmission of influenza is right now at a high level. And what that tells us is that there's really a lot of flu around compared to previous years. NICD ya re go oketsega ga ditshwaetsego ke ntlha ya go runya ga leroborobo la COVID-19 la dingwaga di le 3 tse di fetileng. Now, one of the concerns is that one of the contributing factors could be that over the COVID time, there wasn't a lot of flu circulating. And so because of this, people perhaps don't have the immunity from catching flu in the last few years. And that could be one of the contributing factors to the high levels of influenza that we're seeing right now. Lefapha la Bosetšhaba la Boitekanelo le ikwetse go ba ba nang le matshwao a mofikela gore ba senke kalafi ka bonako jo bo kgonagalang. The spike was detected in 6 of the 9 provinces, but our message goes across the country without focusing on the 6 provinces. We say anyone who experiences the symptoms of a flu, please don't waste time. Present yourself to the nearest health facility so that healthcare workers can be able to give, observe you and assist you accordingly, because we say early diagnosis, early detection save lives. NICD ikwetse go ba ba sa itekanelang gore ba apare dimaske, ba efoge dikopano tse dikgolo le gore fa ba tshwaetsegile ba nne kwa gae go tila go anamisa mogare o. O fentse Stimo, SABC News, Pretoria. Go sale gale re lopile tshwaelo ya gago mo ntlheng ya gore go ya ka setheo sa Bosetšhaba sa malwetse a tshelanang NICD dipalopalo tsa ditshwaetsego tsa mogotlhane di kwa godimo thata mo ngwaga fa go bapisiwa le dingwaga tse di fetileng. Re go boditse gore ke mefuta e feng ya metswako e o e dirisang go itshireletsa kgatlhanong le bolwetse jono, mme o tsibogile jana mo WhatsApp. Metswako e sale re eletswa ka yona nakong ya COVID e le ginger, garlic, lemon le ho nwa metsi a futhumetseng. Ka nnete nna ya nsebeletsa ke yona motswako ntse ke itshebeletsa ka yona go fitlhela ha jwale. E se ka setšhaba se ka gotlela mono keletsong ena ya ba lefapha la bophelo mme ba itlhokomele. Ka nnete flu enana e tla ka bothata bo boholo. Go thibela bolwetse bona ke berekisa bulukomo ke setlhare se se botlhokwa thata, mme se bereka go thibela malwetse a kang di-sinus, sehuba le tlhogo. Ke gona le go aramela ka bulukomo gore bolwetse bona go seke ba ntsena mo mmeleng wa me. Ke dirisa metswako ya setso e tshwana le lengana, phate ya ngaka, moologa. Ke tla ke lekaletsa sekgwa mole le mole. Bakgweetsi ba tlile go imologa go senene kgwedi eno jaaka tlhotlhwa ya lookwane e fokotsega. Lefapha la Diminerale la re tlhotlhwa ya lookwane e tlile go fokotsega ka disente di le 71 litara. Ya diesel e tlile go fokotsega ka disente di le 84, mme ya parafini e fokotsege ka disente di le 43. Tlhotlhwa ya litara ya petrolo e tle go fokotsega ka 71 cents, mme seo se baya tlhotlhwa ya litara ya petrolo mo Gauteng go R22.63. Diesel e tla fokotsega ka 84 cents, mme seo se baya tlhotlhwa ya yona mo tlase ga R20 litara, e leng lekgetlho la ntlha fa e sale ka mopitlo wa ngogola. Tlhotlhwa ya litara ya diesel e tla be le R19.31 go simolola ka Laboraro. It's mainly
prices, which led to lower prices of all petroleum products in the market. However, we've seen that the weaker rand eroded the prices by more than 50 cents. So if the rand was not weaker, we could have seen prices dropping by more than 1 rand. Automobile Association ya re go ya leokwane go tla thusa badirisi ba ba leng mo kgatelelong. Increasing interest rates are adding enormous pressure on already embattled consumers in a weak economy. Many people are struggling to make ends meet, and any relief, even if it is slight, will assist consumers. Lefapha la Diminerale le Energy la re Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC e sweditse go se kgaole tlhagiso ya oli ntle fela kwa Saudi Arabia eo e sweditseng go kgaola tlhagiso ka dibarele di le milione ka letsatsi mme le dumela gore tlhotlhwa ya oli e tla nna e tsepame go le jalo ranta ya tekateka fa e bapisiwa le dolara ya Amerika mme go na le solofelo ya gore e tla tsetsepela le go se ame ditlhwatlhwa. Ke malatsi a le 53 pele metshameko ya sejana sa lefatshe ya netball ya monongwaga e simolola kwa Cape Town mme setlhopha sa Africa Borwa the Proteas ba solofetse go fenya tournament eno le kgetlo lwa ntlha kgotsa ba konosetse mo maemong a kwa godimo. Motlhankela wa itekanelo ya setlhopha o tile moko gore itekanelo e botlhokwa thata go ka fitlhelela phenyo. The Proteas ba tlile go nna ka fa tlase ga kgatelelo ya go fenya tournament le kgetlo lwa ntlha le go fitlhelela kwa maemong a kwa godimo. Dingwaga di le 4 tse di fetileng setlhopha sa The Proteas se ne sa batla se fenya metale wa bronze fa se ne se latlhegelwa kgatlhanong le baamogela baeng England le go fetsa ba le mo maemong a bone. Ba fentse metale wa bronze ka 1967 le wa silver ka 1995. Yo o ka ga tlhokomelo ya kemo ya mebele ya batshameki Mokatisi Werner Botha a re setlhopha se tla tshwanela ke go nna le tsogo e siameng go ka dira bontle kwa tournamenteng. Have to see our position as well, where we need to get the players as well. I mean, what's that extra 1% we can give the players to make them better than our position. So, I mean, there's definitely some testing that we needed to do to see where the players are at the moment. So, of course, to design the program as well and to see where it improves as well. But I think in the end of the day, it's so short time. We needed to see what's that small things that we could change. Africa Borwa e fa go Pool C ga mmogo le Wales, Sri Lanka le setlhopha se se popota sa Jamaica. Botha a re The Proteas ba tlhoka go nonofa mo mebeleng go ka nkgisana magwafa le ditlhopha tse dingwe kwa tournamenteng. You need to be physically strong. I mean, some positions you move a lot around on the court as well. So you need to have the fitness levels. If we think it's an hour and quite intense, jumping around, landing as well. There's a lot of force going through the body as well. Botha o nile le seabe mo rugby pele a bona tshono ya go nna karolo ya The Proteas kwa sejaneng sa lefatshe. O amogetse tshono eno ka diatla tsoopedi. To represent your country, it's not an opportunity that come that often. So, and especially having it in South Africa, I think it makes it so much more special. E tla bo e le lekgetlo lwa ntlha motshameko wa sejana sa lefatshe sa netball o tshwarela fa kontinenteng ya Afrika fa e sa le tshimologo ya tournamente ya ngwaga le ngwaga ka 1963. Botha o dumela fa go tshamekela mo nageng go tlile go rotloetsa batshameki go dira ka thata. I think it's going to give them that advantage as well, being in a closed arena, and as well, and you have that local support. You know, your family is there. I think it's going to be a big advantage for our players. Metshameko eno ya sejana sa lefatshe e tlile go simolola ka Phukwi a le 28 go fitlha ka la borataro la Phatwe. Motho se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano jaaka Twitter, Facebook, YouTube le WhatsApp. Tine di le kalo tsamaitseboa ano ga jana ke go sia ka ponelopele ya maemo a bosa le ke lebogile kgaje go bitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Ke go lebogile ke ya me mogaetsho madume a re bone ponelopele ya maemo a bosa mo bosigong jo ga mmogo le mo tsatsing la ka moso go bontsha fa go tla go thibile ka kwa profenseng ya Eastern Cape le Western Cape ga mmogo le dikarolo dingwe tsa province ya ga Northern
mme mo tsatsing la ka moso teng go bontsha fa go tla nna le mowane ka kwa province ya ka kwa Mpumalanga le Limpopo ga mmogo le province ya ka kwa KwaZulu-Natal. Re tswelle pele re lebelele digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebela province ya Free State teng Ficksburg e tla bikeme go digrata di le 1 mme go tla thutafalanyana ka digrata di le 10 le borobedi fa Bloemfontein yone e tla bikeme go digrata di le 12 mme re lebele province ya Northwest teng Rustenburg mo mosong e tla bikeme go digrata di le 8 mme tla thutafala ka digrata di le 12 le bone mme Mahikeng yona e tla bikeme go digrata di le 12 le bone fa Tosca go tla go le tsididi mo mosong ka 4 re lebele province ya Mono Gauteng Pretoria go bontsha fa go tla bogona le maru mo mosong mme tla bikeme go digrata di le 12 le bone fa Springs yona e tla bikeme go digrata di le 12 le bobedi mme re ya ka kwa province ya ka kwa Limpopo teng le Phalale go bontsha fa go tla na le tlhabo ya letsatsi mme go tla go thutafetse ka digrata di le 12 le bosupa fa Thabazimbi yona e tla bikeme go digrata di le 12 le borataro mme province ya ka kwa Mpumalanga teng e Malahleni go tla go na le tlhabo ya letsatsi mme tla bikeme go digrata di le 12 le bobedi fa Emelo go tla go thibile ka kwa karolong eo mme go tla thutafala ka digrata di le 12 le bobedi mme re tswelle pele re lebelle province ya ka KwaZulu-Natal teng Ulundi e tla bikeme go digrata di le 12 le bobedi fa Richards Bay yona e tla bikeme go digrata di le 12 le bone mme re ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape teng go bontsha fa go tla na le tlhaba letsatsi fa le fale fa Komane go tla go le tsididi ka digrata di le 1 mo mosong mme tla thutafala ka digrata di le 10 le borobedi mme re ka kwa province ya ka kwa Western Cape teng Cape Town e tla bikeme go digrata di le 7 mo mosong mme go bontsha fa go tla thutafala nyana ka digrata di le 10 le borataro fa George yona go tla go le tsididi ka digrata di le 7 mme re konosetsa re lebelle province ya Northern Cape teng Springbok e tla bikeme go digrata di le 10 mme tla thutafala nyana ka digrata di le 10 le borobongwe fa Epinteng yona e tla bikeme go digrata di le 12 le bone mme mo gaetsho ka gore le go tswa ka magoro ga se go latlhana a re kopane mo nakong e tlang a nne boroko.